Kua piki te tokomaha o te rohe o Tāmaki e tūroro ana i te mate karauna. Me te aha, kua tīmata ngā waka hauora ki te toro atu ki ngā wāhi mahi me ngā whānau e whai pā ngā ana ki aua tūroro ki te whakamātautau i a rātou mo te mate nei. Ko te marae o Manurewa tētahi, kua whai waka hauora hou, i karakia ngia te waka nei i te ata nei, i mua i te patu i te huarahi, ki te āwhina i te whawhai, ki te mate uru tānei. Anei rā a te rina kōwhai. Te atua, E waia tāna ki ngā atua. tōku ora. Kia tōtika te haere o tō rātou waka whakamātautau ma te karauna, hou. It's important for us to be able to provide a Māori community approach, that it's a place or a resource for whānau to be able to get tested, to come to the marae, or it goes out into the community, into homes and pop-up settings. Haumie, uie, ai kie. Koe nei te waka tuawha o te marae o Manurewa, he waka motuhake i te pakanga ki te whakakore i te mate karauna ki ngā hāpori o te tonga o Tāmaki. This is about having resource for our community. You know, our whānau want to be able to come to a place where they feel safe, they feel comfortable, and we already know that our whānau are those ones that don't access service or don't access health services until really later on. So this is a preventative measure to encourage whānau to get out, come and get tested, and that it's okay. Nā wēne, ka me nā tākuta, me nā nehi, ka haere te mahi wānginui nā te hāpori ane, ko mahi e rātau wānginui nā whānau toko whāra. He rahi ake i te rua rau ngā whakamātautau kua oti i te marae i te rā kotahi. Rua rau nā tānata ko te hihia i roto o tēnei āhutana. Nā reira, kei te puta anō tēnei rā, kāre koa, ka hipa atu te whārau i tēnei rā. There are 13 new confirmed cases of COVID-19 to report in the community. They are all in Auckland and they are all linked to the 4 people who we reported as confirmed cases yesterday. E ai kia Bloomfield, kua tīmata ke i te Public Health Unit me te National Contact Tracing Centre ki te rapu i ngā tāngata i whai tata ki ngā kaikawe mate karauna. A mobile testing unit went to the airport site and all the staff who work there have now been tested, and a mobile testing unit went to the homes of symptomatic people from the Mount Wellington site. The beauty about a community initiative is that the staff, and we've got nurses, we've got doctors, we've got healthcare assistants, we have access to kaiarahi through whānau ora, and if whānau ask and need more support, that in those vans the support can be wrapped around whānau as they go out in the community. Ka mutu, me he mea kei te hia koutou kia whakamātautau hia, whakapā atu ki te marae o Manurewa. Te rina kōwhai, te karere.